Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары, мекендештер, замандаштар, амансыздарбы? Сиздер менен мен кайрадан күн желеси каналы. Кезекте биз Сокулук мал базарындабыз. Биз мал базардан сырткары бул жакта сатылуу алынган же болбосо чоң аргымактарды минип сындап көрүү үчүн абесин түгүндөбүз. Учурда биз Сокулук мал базарындагы жылкы базардабыз. Анда эмесе баштадык. Мен бул жерде бир канча ирет чоң аргымактар турат. Ушуларды бирден тартып, чагылдырып чыгам. Анда эмесе биз менен чүй жылкыларын тамаша кылыңыз. Баштадык. Кандай секе? Тартып кетейин, а? Ушундай туруп. Могу боз аргымак бар экен. Сиздики бат? Жашы канча? Жашы 8 жаш. Каяктын жылкысы? Кара балта? Кара балтаныкы. Баасы канча болду муну? А? Баасын канча дедиңиз, айтып койбойсузбу? 150 миң. Номерди айтасызбы? 0709 47 46 30, а? Болду. 8 жаш 150 миң кара балтанын жылкысы экен. Могул жакта дагы бир боз аргымакты сындап атат. Ошону көрсөтүп анан биз жеттен өтөбүз. Сиздикиби? Базардын алды аргымак мына. Боз аргымак бийик экен, келишкен ат. Битта кызытыңчы, ары бери бастырып, көрүүчүлөр да кызысын бир. Кооз аттарды көрүп. Дардыл. Бу каяктын жылкысы? Каяктыкы? Полтавка, порода кандай болуп калат? Карабайыр данчак. Карабайыр данчак, аралаша, смешанный экен. Жашы канча мунун? Буттарын көрсөтүп коеюн, а? Туруп. 3 жаш бышты. Черес эле жаш эмеспи? Кайсы сайт эсен? Күн желеси деген. Күн желеси деген. Мына сорундарын көрүп алыңыздар. Мына чоң бышты экен, жаш аргымак. Баасы канча мунун? 150 миң сом сурап атыптыр мына. Чүйдүн жылкысы экен. Бизге телефон номерлерди калтырып койгула. 0745 05 57. WhatsApp барбы? Ушул номерде WhatsApp бар экен. 150 миң сом сурайт. Буттары таза экен. Жакшы аргымак экен бул дагы. Могу тору айгыр бар экен. Өзүбүздүкү кандайсыз? Ассаламу алейкум. Бул жактан көрсөтөйүн, а? Четтен карап турдум. Тарс уруп кетет экен атыңыз, а? Тодон жарат окшойт. Канча жаш бул? 8 жаш. Каяктын жылкысы? Каяктыкы? Баткендин кай жери? Баткендин өзү. Ошол жактан келдиби бул? Баткенден келип турмун. Баткен жергеси билесиздер, мына таштак жери кыртышы оор жерлер мына. Ташыркабайт. Бул сорундар экен, өзү жоон. Тору айгыр. 8 жаш. Канча деп атасыз муну? 150 миң сом. Качан алып келдиңиз муну? 2 жума. Сатайын деп атасызбы? 150 миң сом дейт. Берер жериңиз канча болуп калат эми? İçinizdeki niyet kançaga verseniz kursan bolosuz. Silešebiz. Номерди айтың анда. Канча? 0773 04 15 44. WhatsApp барбы? WhatsApp бар экен. Жылай өрелим. Могу сиздики да та? Тарталым. Ойноп турган мөбетте тору айгыр бар экен мына. Моюндары узун, кен көкүрөктүү. Канча жаш бул? 2 асы, 5 жаш экен. Каяктын жылкысы бул? Дача суу, аэропорт, Бишкек. Булак аэропортто чабылат, а? Жакшы. Жашы канча дедиңиз? 2 асы, я? 2 асы. Мына келишимдүү жаш экен али. Ала тургандар болсо мына номерди калтырабыз дагы. Чала өресиздер. Бияк карап туруң. Номериңизди айтың бизге. 0786 55 53. 0785 56 50. 86 55 53 экен мына. WhatsApp барбы? Tor aygır eken.
Tak. Kezek moyaka geldi. Çoğun jo'natır. Kelish qoldi, buni otlar kimniki ekan? Tak, bunda turingizlar, otlaringizlar tartib ketayin. Bo'ldi. Bastırayım. Ber bastiring chiqana ko'raylik. Mo'g'o men degan mo suluk qarat ekan. Maga emas, ari ber bastirasiz. Ko'rdingizlar da vitdi, boydi. O'ta kuchli ot ekan. Has, so'ray berayin ham. Yoshi qancha? 2 5 yosh. Qayoqning жылқысы bu? Qayoq? O'shdan emi keldi. Kelgende 4 ay bo'lib qoldi. Jazda keltirma. O'ta kelishimda ot ekan. Uni bosidagi cho'ta ko'p o'xshaydi. Qanchasi otasiz? 250 ming so'm. Ha, bir at, andamda at durdurup ko'ring, ko'raylik. Men chekede ko'rdim. Siz urdiraring bolalar. Bundan bir qaqtirib ko'ring. Jep qo'yadi ekan lekin urdirganda. Urdir. Unaqa salib ko'raymi? Bunda turöyle bering de bir qo'yib ko'rsin. He, oştan gelgen sülük qarat. Evet, gördünüzler de. Belki tecrübe var. Aman kola atmayın lan sana. Numara aytasız mı? 556. 0556 80 80 29. 80 80 29. Көрө тургандар каяктан барып көрсө болот? Кайта турат болот? Telefonga çalıp para versin. Telefonga çalып, ha, boldu. WhatsApp barбы? Var. WhatsApp var. Numurda WhatsApp. Özüңүздүн улактагы оюндарда видеолор барбы телефонда? Yok. Bu ulağı çavullik. Çavullik be. Yok. 70-80% derim. 70-80%. Günde cevap veriyor. Yüzge koyuluk ha? Bilmem mi? Burada bilmem. Ama gelgenden başlap düşelek de. Boldan da. Kam közügünü aytıp koyun anan dağı. Ha? Kam közü plus minuslarını aytıp koyun. Ev içine cevap. Cev içine cevap. Garantiya. Ona ayamı 70-80% cevap verem. Topko 70-80%. Başkar olsa. Boldu. Jamamın özleri yok bu, teyip tiştet. Atın kişiye mini öğret. Boldan da, joğuş at eken. Qатын kişi degenden keyin. Öte öreyin ha, öte kelişimde at eken. Ayalım bir at yolat değil, ne yolat değil. Boldu. Bir qamsı menen çurqay turgan at bolsun da buyursa. Noq at qotoylem. Kög atqa. Qandaysa, assalomu alaykum. Sizdi asro öteyin ha? Kög at. Bu qancha dediniz? 110 da atam. 110 ming so'm. Bu qayoqning жылқысы bo'lib qoldi? Qaraqulja. Hazır sokulukta. Hozir soqulda turadi ekan, ha? Bunda neler var? Ya. Bulatda neler var? Bunlar Universal ne? Jorgo'su var. Jorgo, evet. Jorgo ekan. Jon at ekan da buna. Malga jol bolsa, maldan chiqib ancha-muncha ulaqa minem dese da jeri jaray jon ekan da jon. Jorgo jon universal ekan. 110 ming so'm. Nomerni ayting anda sizda. Nomeringizni ayting. 709 0709 0306 49. Çalaveresizler. Pulca kaçılayın anda men ha? Moğu iniz büyük attı mini aldı. Bu ne paroda? Bilmeysin be. Kança de otasın? Bu arılaşma okşaydı ha? Başı başkaça. Başı Araplardıkına okşaş. Kulaklar kiçike. Artı olsa bizden жылқылар. Artık sanları, bulçunları. Butlar. Enesi Kırgız, atası Arap. Tuyak butlar bizden жылқылар. Jo. Жалпақ tuyak var. Kança dediniz bunu? 90? 90 ming so'm. Nomerdi aytdik ha. 0700 61 51 32. Çurqay bu? Hazır sal arıqıрақ ekan ha? Bağışın gerek ekan. Çalaveresizler. Uzun, moyun uzun жылқы ekan. Qayaqta ne at qaldı dağı? Muğat bıştı ekan, bayladı. Bunu tarttık.
Bunu tarttık. Batıken'den kelgen aygırdı tarttık. Anda men tup-turu жылқы bazarının içine gireyim. Mına jaş ösürüm taylarda çağıldır ötüm. Bizimle birgelikte olunguzlar. Biz bazarın içindeyiz. Jaş ösürümde tarafka geldik. Şu yerden biraz video çağıltağız. Bu yerden mına taylar baylanıp turadi. Jeyde taylar. Sizdiki ha, iki tay. Çöpürüz. Rossiya. Bular paltarashka. Paltarashka. Çöpürüz. 120 ming so'rab atibdir. Aldiroqqa tartыңchi, ko'raylik. Qichiqqa tig'ib qo'yibsiz. Bular meni uyretgansizmi? Menga emas, Rossiya deydi. Paltarashka 120 ming deb. Ko'ringizlar, shu o'rinlarida jo'n taylar ekan. Kelishimdi. Qayerda turadi bular? Qachasi so'qiliq bu. Leninskiy turadi ekan. 120 ming so'm nomerda aytdim. O'sha ikki tayga chalchilar. 0706 56 86 56. Taylar ekan, ha? Yük qo'y. Qancha qoldingiz taylarda? Abi aka. So'rayın, qancha qolib yurdingiz taylarda? 36,5. 36,5. Erkek taylar bu? Erkek taylar mı? Özü-özünün qirg'iz taylar mı? Qirg'iz yılqılar. 36,5dan satıptır. Tak, tet yaqtadagi 2 mavuz taylar var. Men ko'rsataman. Kaç turumuz ama? Qaratay. Qaratay tat. Rossiya bu? Kim o? Yok bu местный. Местный bu, ha? Bu qancha? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Paltarashka. Özün çüydün жылқысы ekan buna. Kulakları büyük, moynu uzun. Uzun boylu. Turasına da uzun ekan, ha? Ana köpürüm diyor. Keng kökürek. Jo'n ekan. Uzun jo'n. Mingi uyretgansizmi? Yok bindik. Uyda la? Noyabrda, dekabrda bindik. Dekabrda millet kim? Gün soğuganda bindik. 9 ayın aynı qolishi mumkin. Bo'ldi mana. Sovet qatar uvalın. Arq sizniki? Arka bizdeki. O Rusya'dan geldi 130 ming so'm. 130 ming so'm. Rossiyadan keldi. Rusya'dan paltarashka. Ko'rsatish qiyin bo'ladi. Bu darchaga çıksa yazmazmı? Arılar. Arlovski. Bu darchak. Ular Lovski deydi o artda. Beni gidip koy. Bu danchak. Ne der ulardı? Şurayı verin, şurayı verin. Bo'ldi. Nomerni aytinglar. Eshitinglar chiqib qoldi. 0779 10 26 26. Kim ova deb chalaverasizlar. Xohlagan tayingizlar tava beradi. Ne boy sortdan tavamız. Sort. 100 mingdan 100 ming dollarga chayin tavamız. Bo'ldi mana. Pulu tayyor bo'lsin. Любой tayni izlab turib, qanday paroda, qanday kerak chalaverasizlar. Bo'ldi. Kim ova mana o'sha yerda taylarning koroli. Chilaveradi. Gazalcı kadar bir ötketiz. Qayoqqa? Ne o büyükler? Yaxshi deydi. Hadi ödesen. Sak. Buna yoqda tag'i жылқылар turadi. Mana shularni ko'rsatayin. Shularni ko'rsatib turaman ekan. Onu ko'rsatayin birinchi, ha? Vrachkavskiy ekan. Qaysi? Mo'g'ul seniki? Sarıcal. Paltarashka bu. Paltarashka o. Местный ekan mana. So'qiliqning tayi. Men aljaq aylanib kelayin, pauza qilib ko'rsataman. Buni hozir ko'rsatgan J'de tay ekan, Sarıcal. Qirg'iz жылқы bu, Rossiya. Qirg'iz жылқы, Chuydiki местный mana. Qayqalab turadi. Men местныймын degansiz. So'qiliqning tayi ha bu. So'qiliqning tayi. Qirg'iz жылқы. Tak. Ne cem berbeş bu tayga жылқы ayting. Tayga cem beradi. O'zingiz cem satasız. Bering. 120 ming so'm ha? Kami var bu? 120 ming kemi var deydi. Özünüzün местный жылқылардан. Tak, dağı var bu taylar? Video taylar var. Altın aka deb chalaverasizlar. Nomerni ayting. 0772 88 57 10. WhatsApp var mı? WhatsApp var ekan, chalaverasizlar. Tak.
Men bu etde iki beyni көрсөтөм. Ama o Russiyadan kelgen көк бей eкен, boyu öte büyük. Boyu büyük. Alsıraqtan da azaylanıp көрсөтөm. Бұл жақта көз қармап тұрады. Қырғызстанға келіп бірде туып тұр, үйірде жүріп тұр еме. Сатылады екен. Көк бей. Бұл жақта мұна моғы торын содалашып отады азыр. Мұнаға шейін моғын көрсөтіп тұрып, ondan кейін жандағында көрсөтөтті. Biraz арғыра екен бей, бірақ бой бейік. Үйірде жүрген деді. Келіп, Россиядан келіп, бізді бияқта туған деді. Қанша бұл, 100 деп отасыз. 100. Кемі бар? Сөзсіз да? Düşürіп берші. 100 bin kemi var. Yaşı қанша бұл бейін? Қанша де? 4 yaş, 1 de tudu. Birde tuğdu 4 yaş deydi. Ama oğu torunu nasıl atadı? Men de bunu körsötüp öteyim. Bu ne bu? Paltaraşka mı? Paltaraşka erkek. Erkek. Rusya. Kaltatay dep koyat. Benim balası. Şu benim balası ha? Yine bala kim bu? Şu benim balası. Erkek ekim bu. Rusya. Bu biyakta tuğul da. Biyakta tuğul dur. Şunun balası eken. Bunu kança de otasın? 80. Bunu 80 bin som. Kemi var. Köröster yine bala turat. Çalı öresler. Nomerde aytın 0702 0702 87 87 56 56 Çalı öresler. Anda mesela biz ark taraf ötөбүз. Biz kayra çoğun atlarga geldik. Nazarınızlarda buna sülük kara joğun çoğun at turat. Üstünde esmenen. Ben hazır bir ret uşul atı tanıştıram. Başladık. Assalamu alaikum. Qandaysiz? At sizdiki mi? Ağаңыздық, Так. Скромный болып тұрған çoğun sülük kara argımaq eкен. Bu qancha jaş? Qayaqtın жылқысы? Местный. Soquluqtық қой. Paradastele местный eкен bu. Yaşı 10 yaşta. Jaşı 10 jaş. Neler var bu aygırda? Kulak var, he? Aygırga koyulgan bu? Үйірге? Үйірге daha koyulur жүрді. Çoğun at eken öteli. Bunu bağısı kança olup ketті? 800 bin som. Bunda айтқанда dollar menen eken, ha? Dolar mı? 10 bin dolar. 10 bin dollar. 10 bin dollar deydi. Öte çoğun argıma eken. Joğun. Gördüңүздөр mi? Soquluqqa 800 bin somduk aygır çıgıptar. Anda mesela men nomerde alam. Nomerde aytın. Triptör 0555 19 05 06 15 05 menen. Azamat. Azamat dep çalı örestem uşul aygırga soquluqta turат.